Bermula ke mubtada i'rabnya itu wahai tengku jika khabar oleh Allah jika pae wahirakan naib pae nafa'an bekun akan gesifun yang badal tadi hal bakri tamyid apa mudaf ilaih gekun bagi fangon diba bin anfane hodi ila bakri di kaf ilam fakon pada fi'ala di awal in dijilazim tanyampu syarat idha su'ilat dijimahat pajan masa jermajerut hanya jatuh kemudian isim marifah mubakhalib kehairinya jermajerut menyajantum kemudian senakira gawalib gesifut arijal jumlah fi'il menyajantum kemudian isim marifah gawalib ghairija jumlah fi'il menyajantum kemudian senakira gawalib sifun rijal jumlah dharaf lagi fi'il hai saudara hukum di sinan ghalib limumajjal ke zaidan bani ba'ta'in bentakira mistakun kafa billahi syahida yang kedua ma fa'al wahai qawm mistakun wala talqu bi aydikum fa'il muta'addi gekun oleh wahai rakan fi'il lazim gesebut lam benatafan tanda isim biji lazim mu'alamat khafat tanwin dengan al dan asnad tanda fi'il dihasibun alaman qasim sofa dengan ta yang sakinah tanda huruf alamat sadi jihana dalil isim dan fi'il sinanhana syarat inna namakan wahai akhi pertama fun yawakan lam sinan berhenti yang kedua kemudian ana wahai tengku syarat kena dijitentai kemudian isu syarat kepun kemudian qasam wahai qawm memang syarat dijimahat kemudian qawm tema keenam dimasulam nibah khabar kakehabih anadina bisekadar kakehabih anadina bisekadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.